Još jedan lijep sunčan dan. Ovo su mi rojevi. Ove godine sam od 20 i nešto proizvodnih društava napravio 70 rojeva i izvrcuo još 700 kila, što je veliki uspjeh. Ne očekujem da će mi svi rojevi preživjeti, jel? Ja volio da je tako. Ovo ovdje su dupli rojevi na 2 eura. To je, evo ovdje se lijepo vidi u stvari kako je to podijeljeno. Na 8 ramova uzimljeni. Naručio sam posebno krovove da mogu ovo da uradim i onda ih spakujem 4, to jest 8 društava da mi bude na jednoj paleti. Tako sam sve uradio, tako da na vrlo malom prostoru mogu spakovati. Ovo su normalna društva, normalni rojevi. Nisam prije napravio, pa nisam pravio na jednom eleru, kasnije sam dodao farare koje sam koristio oko medišta, čisto da mi ne budu na jednom nastavku, što mislim da na jednom nastavku ne bi trebalo uzemljavati, ali eto, svako ima pravo da radi šta hoće u svom životu, jel? Što mi ovdje više preživo rojeva nego što sam mislio da će preživjeti, pa ih nisam ni spajao. Ovdje imam 5. Osim svega toga napravio sam kao eksperiment 2 petoravna nastavka, jedan na drugom. Ovo su rojevi isto, s tim da jedan je na 5, ima 5 ramova, drugi ima 4 rama, ima 2 stirodur 2 centa ploče s obje strane, s jedne i s druge strane. Tako sam napravio 4 roja. Od toga ovaj roj ovdje, on je napravljen 13. septembra. Znači, kad ljudi uveliko su za zimu i sve, ja pravim roj. Ja pametan, svi budali. Ali eto, treba probat, treba vidjeti. Hoće biti i od ova 2 društva sam u stvari uzeo 2,5 rama legla. Sam primijetio da su i društva, pošto sam njih davno napravio, već njih sam napravio, se dobro sjećam, razrojio sam ih 16. aprila na jednom ramu, samo i matričnjaku. Uspjela su da se one razviju nenormalno. To su ova prva 4. I ovom društvu uspio sam ga sanirati jer sam uspio dobiti maticu. Ovo je bilo bez matice, tu sam maticu dodao 13. septembra, eto uspjelo nešto pčela, pa ćemo vidjeti koliko će ih sve ukupno preživjeti. Za sad nemam gubitaka, koliko ja znam, samo mi je jedna košnica do sad stradala, to je ova ovdje, ali ona, ja mislim, stradala zato što nije imala maticu. Ovo sve ostalo je, jel, ok sad za sad. Eto. Znači ovdje na ove 2 palete imam 16
rojeva, to jest društava, evo sad uzinjenih. Svi su isto na 4 rama, znači 8 ramova i sa vanjske strane svakog se nalazi stirodur 2 cm. I pošto sam počeo sebi da proizvodim malo opremu i blanjarica je nus produkt blanjarice je piljevina. Tako da sam, pošto sam sebi naručio, osim što sam naručio prove posebno, sad ću samo da dignem. Kod mene hranulca ovako izgleda, znači ona je samo 10 centi visine i prazna. Pošto je višak kod blanjanja piljevina, ja sam to napunio, sve su znači košnice i normalne i ove, sve imaju 10 centi piljevine, piljevina je suha. Eto, toliko od mene. Mislim da neće biti nikakvog videa još, makar sljedećih 15-20 dana, jer od nedelje ide naglo zahlađenje pa niske temperature ispod 10 stepeni. S tim da je kod mene, ako je u Tuzli 7 stepeni, kod mene je 11-12 stepeni ovdje. Pošto je čisto pa sunce može da ugrije kako treba. Eto. Toliko od mene. Sljedeći video će biti u februaru.